لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم على هذا النبي وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته wasinapuji sanglit tuput pa Allah subhanahu wa ta'ala yari sab kita amuin waktu pagtutuntutan sin kita sin ilmu atau akan amuin pagkukus ini pagkakawa luto ibadat lamu din ha ibadat biya na sinhinang tahawiaon ang hati niya menuntut kita ilmu masing-masing kita kisah sin Rasul alaihi salatu wassalam makidatu Quraisyin bi muhajiri al-Habasha ini ya taktik hinang sin mga sila Quraish ha mga naghijra bahula Habasha awak tumanin mga ini musyrik kaingatan nila na in mga muhajirin ini nakapaghijra madto bahula Habasha sarta kaingatan nila in sila rito marayaw in kahalan nila pag-agama nila iwan ini kabuhaanan nila fakhtaru rajulaini jalidain labibain nami sila bayan dua usog maingat magbisara amuin dua usog ini da parahon nila madto pahula Habasha hasupaya mapabalik nila in naghijra harap madto pa Habasha in piara nila dua usog biana kan Amru ibn al-As iwan kan Abdullah bin Abi Rabi'ah in sila ini hawakto na para sila madto way pa sila nakapag Muslim way pa sila nakasud pa agama Islam sambil piarahan nila in dua usog ini mga hadiah atau kan mga darahon gifts biyan hasupaya in malik sin Habasha di magduarwa hipabalik in mga naghijra madto pahula niya dahin hasawsin amin gifts diara nila yaon sambil inhinang nila dihilan nila yan biyayaran nila amin biya mga batasin malik wabada an saqar rajulani tilkal hadaya ilal batariqa wa zawadahum bil hujaj allati yatrud biha ulaika al muslimun diahan nila yan pialutuan nila pa mga bisara bang bihan mamisara indua usog ini beitan nila na unun hibisara niyo kan malik hasupaya amuin hipara nila atau akan pabalikun nila in mga tao naghijra yaon arap matu pa Makkah wa ba'da an ittafaqatil bitariqa an yushiru ala an-najasi bi iqsa'ihim hadara ila an-najashi wa qaddama lahu al-hadaya thumma kallamahu dun maandimatong na sila hadarat sin Malik in agi sin dua usog ini launya ini biawaitaan nila nasal bang unun hibisara sin mga bataan sin Malik keri inagi ni nila ayyuhal Malik innahu qad dawa ila baladika gulmanun sufaha ya kaulonya wian king bunaltud on di matong pahula mo mga amin tao mga kato way akal nila tao amin wayrun bi mga guna ni hakauman faraqu dina qaumihim simiha sila din hapag-agama sin kauman nila walam yadkhulu fi dinik in sila yaon way miagad paagama mo waja'u bidinin ibtada'uhu ibanin sila nagdarasin agama amin agama bago la na'rifuhu nahnu wala anta inagama diara nila yaon di na mo kaingatan iban di mo resab kaingatan
وَقَدْ بَعَثْنَا إِلَيْكَ فِيهِمْ أَشْرَافُ قَوْمِهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ. In kami na para kami sinakura sin kauman nila den ha mga maumaas sin sila. Wa mamihim iban sin mga ini angkol atau akan pagtagan yun. Tayo mga sin mga kamaan nila amatin a'mam wa asyairihim iban sin mga laulasya nila. Litaruddahum ilaihim supaya ipabalik mo sila arap matupahula nila. Fahum a'la bihim ainan na silain labi makaingat kanila yaon mangunin hinangon wa alam bima'abu alaihim iban kaingatan nila ini inbiya mga pangdihil nila kaaiban hapag-aga masin kaapuan nila wa atabuhum fihi din na sababyan amure sa ito biya mga kiabungsi sin mga laulasya nila kanila. Kami tinagisin doa piara sin mga Quraysh matupahula Habasya. Qalatil bitaraka inagisin mga bitarika ini amin yamagad mga bataan sin Malik sadaka ayyuhal Malik bunalom niya inbisara sin doa tao ini fa aslimhum ilayhima na isurrender mo na sila yaon mga Muslim amin naghijra kay mo yan harap magtukan nila fal yaruddahum ila qaumihim wa biladihim iwan ibalik supaya ikabalik nila harap magtupakauman nila iwan harap magtupahula nila. Sumakawa in Malik aparatod niya subay ito biya mga imbestigahan in pakaradyaan yaon way niya basta-basta surrender in mga manusia ini sahingga kaingatan niya in kahala niya sin mga tao amuin piya surrender atau akan hipa-surrender niya yaon. Wasimau atrafiha jami'an iwan kawayan niya karungugan niya inbiya mga reason sinhan sipak pansipak. Faarsala ilal muslimin nagpara na sebehan ini messenger harap madto pamanga sila naghijra din ka musliman wa da'ahum ampa niya biyan invite fahadaru miyadto in mga ini muslim amin naghijra mon pahula niya sabab sin invitation niya. Wa kanu qad ajma'u ala sidq miyadto in mga muslim ini mga sahaba karidan sila sallallahu taala ajma'u ala sidq qainan makan miyadto sila imalu pamalik inangan-angan nila in sila mamisara singka sa bunnalin hibisara nila minsan uno pa in jumatu. Wa qala lahum an-Najashi inagisin Malik ma hadha ad-din alladhi faraktum fihi qaumakum unuta in agamayan amuin simi parit kamu den ha kauman niyo den ha pag-agama sin kauman niyo walam tadkhulu bihi fi dini way kamu simud sini paagamaku iban way sab kamu simud paagama sin hisisiyo na agama amin agama kabiyak santa. Wa qala Ja'far ibnu Abi Talib inda mga mutakallim nila amin nagbisara den ha pihak sin mga sila sahaba hi Ja'far bin Abi Talib wa kana huwa al-mutakallim anil muslimin ayyuhal malik inagi sin Ja'far ibn Abi Talib radhiyallahu an ya kaulunnya nakura king kunna qauman ahla jahiliyah in kiaunan namu manusia ini ahal jahiliyah jahil kami hatagna haway pinagama Islamin kami awam hapag agama na'budul asnam in kami magsumba barhala wa na'kulul mayita magkaon kami minsan miya matay na dinalaway sumbay wa na'til bil fawahish iban maghinang kami sin mga hinang amin pianglangan amin mangi hinang mangi wa naqtaul arham iban mamugtoy kami sin kasilasa wa nusiul jiwar iban mangin pangaddatan namo papangdaig namo wa ya'kulu minna al-qawi ad-da'if iban inbi mga ini taga kusog jahula kaunya in mga malamma atau kan anya yahun in mga malamma fa kunna ala dhalik biatuna sadyain kakahinang namo
hatta ba'athallahu ilayna rasulan minna, sehingga nasadya piarahan kami sin Allahu Ta'ala rasul din kamu, din na bangsa namo. Na'rifu nasabahu, kiingatan namo in panubo niya. Wasidkahu, kiingatan namo in pagsabunal niya, di siya magpuputing. Wa amanatahu, kiingatan namo kapangandulan siya. Wa ifafahu, kiingatan namo in siya di maghinang maksiat. Fada'ana ilallahi linuwahidahu wa na'budahu. Ang pabiyahan siya na nawag-tawag kamu harap papagibadat pa Allahu Ta'ala. Iwan tunggalun namu siya, hati tunggalun namu inallahu Ta'ala. Iwan magtag-ipon kami kaniya. Wa nakhla' ma kunna na'bud nahnu wa aba'una min dunihi minal hijara wal awthan. Iwan igun namu na in pagsumba, in pag-ibadat namu dugaing din Allahu Ta'ala iwan sin kamaasan namu. Din naman hakabatu-batuhan atau akan haunu-unu na barhala. Wa amarana bisidkil hadith. Iwan indiaknya kamu amuin bang magkabtangan suway bunaling kabtangan. Wa ada al amanah. Iwan diaknya kami amuin tumunay sinamanat. Wasilatar rahim. Iwan manugpati singkasilasa pamangalaw lasya. Wa husnil jiwar. Iwan ini magmarayaw hapang daigbay. Wal kuf anil maharim, iban humundong at tinadi na huminang sin mga hiyaram. Wad dima, iban papahundungan na inbi ang mga mag-asag dugo. Wa nahana anil fawahish, iban ini liang niya kami amuin huminang sin mga kangian. Wa qawl az-zur, iban bisara amuin puting qawl az-zur. Wa akla malil yatim, iban kumaun sin pangarta sin anak yatim. Wa kadfal muhsanat, iwan amin tuhumahun in mga sila kababaihan sin tuhumamangi. Wa amarana an na'budallaha wahdahu, iwan diaknya kami magtagipon pa Allah Ta'ala tunggalun siya. La nushriku bihi syai'a, iwan di na siya inallahu Ta'ala limbangan haunu-uno na. Wa amarana bis sala waz zaka was siyam, iwan diak na kami magpuasa, magsambayang, magzakat, magpuasa. Iwan uno ini siyabut niya pa, siyabut pa sin Ja'far bin Talib ang mga pakaradyan sin agama. Fasaddaqnahu, kiyahagad na mo siya, ay kiyahagad na mo in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amanna bihi, iban nagparat saya kami kaniya. Wattaba'nahu, iban miyagad kami kaniya. Ala ma ja'ana bihi min dinillah, yagad namo in uno-uno na diyaraniya din haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'abadna Allah, iban nagtag-ipon kami pa Allah subhanahu wa ta'ala. Way namo limbanganin Allah ta'ala hauno-uno na. Iban hiyaram namo in uno na hiyaram niya. Iban hiyalal namo in uno-uno na hiyalal niya. Fa'ada alayna qaumuna, kiuntara kami sin kauman namu. Fa'adzabuna, binsana kami sin kauman namu. Wa fatanuna an dinina, biaturay sa wa fatanuna, binsana kami hapag-agama namu, binsana nila kami sabab sin pag-agama namu. Liyarudduna ila ibadatil awthan min ibadatillahi ta'ala, supaya sadya in kami magbalik hapag ibadat, hapag sumba, hakabarhala-barhalaan, din hapag sumba pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an nastahila ma kunna nastahil min al-khaba'ith, hangkan ka minsana, hasupaya in kami halalun namu in uno-uno na, ini kiaunan namu hiya halal namu tagna din ha mga kangian iwan kalummian. Palamma qaharuna, waktu mandiya mga dimugal na sila kamu, wa zalamuna, iwan iyan niya nila na kami. Wa dayaku alayna, iwan gipit nila na kami. Wa halu baynana wa bayna dinina, iwan amuin piagangan nila na kami hapag-agama namo. Kharajna ila biladik, gimwa na kami, miyari na kami naghijra pahula mo. Waqtarnaka ala man siwak, pini namo kau din ha, dugaing din kay mo. Wa ragabna fi jiwarik, iwan yangan angan namuin kabayaan namo. Amuin ini
kaprotektahan mo kami diha pamarinta mo. Wa rajawna an la nuzlima indaka ayyuhal malik. Ibanin agan-angan namo amo hindi kami maanyaya diha pamarinta mo ya kau amuin king. Faqala lahu Najashi, nagi si Najashi, hal ma'aka mimma ja'a bihi anillahi min shay'? Inagi si Najashi sin king unulong niya aundun biya mga prove amun din ha Allah subhanahu wa ta'ala uno na. Faqala lahu Ja'far, inagi kanya Ja'far, na'am. Faqala lahu Najashi, faqra'hu alayya, basta kuno kako amun piarakan niyo din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Biasa si Ja'far ini amun in suratu Maryam. Fabaka timangis in Najashi. Waktu mandi mugjabian in kallam si Allah subhanahu wa ta'ala nakatangis in Najashi. Fabaka wallah an-Najashi hatta ikhdallat lihyatuhu, sehingga lonya biak nawasa in pungut niya. Wabakat asakifatuhu hatta ikhdallu masahifahum hina sami'u ma tala alaihim. Sambil amin alalay niya amin nagdarasin biya kitab nila Nasrani. Sa in agama sin Najashi away pa siya biyan nag-declare din siya nag-Muslim. Sa una mukden mga riwayat din siya ini nakapag-Muslim, nakasuda pa agama Islam. Sambil hawak tuman nawapat in king ini siyang bayangan pa sa sin Rasul alaihi salatu wasalam salatul ghaib. Natin niya sambayang janaza amin gaib. Wayron doon in amin tao nawapat sa siyang bayang sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fabakat asakifatuhu hatta ikhdallu masahifahum hina sami'u ma tala alaihim. Sambil amin nagdarasin kitab nila, sin Bible nila, amin timangis sa isab. Sambil lo niya nabasa amin Bible nila ito. Hawak to diungog nila in biyasa kanila sin Ja'far ibn Abi Talib. Thumma qala lahum Najashi, inna hadha walladhi ja'a bi Isa. Inyan amin diarani yaun liyakhruja min mushkatin wahida. Amuray sabihin niya di matungkan Isa in gugwaan niya din hambuk gugwaan da siya. Intalika fala Allah panaw na kamulon niya indiak niya ano inihi amin piarasin Quraysh mon ini fala Allah di tudlaw niya wallahi siyapahan niya la usallimuhum ilaykuma, di na mo sila i-surrender kaniyo. Wala yakadun iban amin in wala yakadun minsan amin sung sadya surrender, di na mo natud kakausan i-surrender biarin na wahabang amin i-surrender na mo na. Yukhatibu Amr ibn al-As wa sahibuhu fakharaja. Diari lang nagbisara sambil gimo adahi Amr ibn al-As iban sin iban niya nakagawa na sila. Waqala Amr ibn al-As li Abdullah bin Rabi'a, inagi hi Amr ibn al-As kan Abdullah bin Rabi'a, wallahi la'atiyannahu gadan anhum bima astasilu bihi khadra'ahum. Inagi niya kinsumlaw niya daw ko na magbisara in Malik amuin may inang sabab amuin hikabalik sin pangatayan sin Malik supaya magbalik hikabalik niya atau akan surrender niya sin mga ini nag-Muslim yaun. Faqala lahu Abdullah bin Rabi'a, ayon na kaulo niya lumuwas suod, la taf'al, ayon na lo niya hinanga. Fa inna lahum arhaman. Minsan isabihat to in mga tao nag-Islam yaun, simud pa agam Islam, in sila yaun sa mga lawlahasya nila. Aun sa piaglahasya antay ban sin sila. Wa in kanu qad khalafuna, minsan pa yung kiyaunan nila yun, simulang na sila kato, kapag agamata. Walakin asarra Amru ala ra'ihi, minsan biyadto, masi-masi naman, in Amru ha pamikil niya, hati niya dahon na tun magbisara in Najashi ha pagkinsumun. Walamma kana al-ghad, qala Najashi ayuhal malik, innahum yaquluna fi Isa ibn Maryam qawlan azima. Inagi sin Amr ibn al-As niya ya kalau niya king bunal to din sila yaun bibisaranillahi Isa anak Maryam sin bisaramin dakula in bisara min dakula bisara mangi farsala ilaihim an-Najashi yas'aluhu man qawlin fil masih, sambil invite ni sab sila sin amin king
amin papahadiro ni sa madto. Fafaza'u kiblanin mga Muslim irin kaingat sin Najasi hatungod sin Isa alayhis salam. Walakin ajma'u ala sidq kainan makan. Minsan pa uno yung Jumatu, ininiyat nila di sila magputing. Bisa raw nila yung kasabunnalan, bisa raw nila yung bunnal. Falamma dakhalu alayhi hawaktu man nakakadto na sila kasud na sila pasta na sin Malik wa sa'alahum ibanya subo na sila sin Malik. Qala lahu Ja'far naqulu fihi alladhi ja'ana bihi nabiyuna in hibaita namu in Isa anak Maryam biya sin kiawaita kamu sin nabi namu sallallahu alaihi wasallam huwa Abdullah in Isa anak Maryam insia ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu iban rasul sia sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ruhuhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam al-Azra al-Batul. Iwan nyawa lihan sin ini Isa alaihissalam biara siya sin Allah subhanahu wa ta'ala matukan Maryam hawairun ama ini amayatu den hamanga hingkiaunan amitin biyayta nila. Iwan nyawa lihan ini pagburus kan Isa alaihissalam bukon biasin pagburus ha mga biyamakatu ini sabab in Isa alaihissalam biagburus yasin ina niya Maryam hawairuun ama faakatan Najasi udan minal ard inagi kimawa biya ni Najasi ini inagi singkaibanan usok yusok niya halupa ingagi singkaibanan riwayat giublisan niya halupa thumma qala inagi si Najasi wallahi ma'ada Isa ibn Maryam ma qulta bunatulun niya Allah wairun tulun niya rin na mga bisa ramay ito buat malingkan imamu natud in bisa ramay ito kan Isa anaki Maryam fatanakarat bitarakatuh faqala wa in ta'akhartumullah kiingatan niyo hatilaw niya minsan in kiyaw na niyo mga way ni natarasaw kamu way pangirab-ngirab niyo amay ito biya mga kaya inu-inuhan sin mga ini tao sin Malik thumma qala lil muslimin idhabu fa antum shayyum bi ardi in shayyum ini aminuna bilisanil hawashah inagisin ini Malik kanila ha mga sahaba panaw na kamu madto in kamu yan aminun lapas kamu werun makabinsana kanyo di safety kamu ha hula ini man sabbakum garam isiyusin biya mga mamungmung kanyo bukon marayaw bawa-babaon kamu ununoy pamungmung kanyo garam magbayad sila mati bagaram ini di kato ini paun biya ma-penalty nila. O man sabbakum garam, sisibyalikan niya paisab. Isisilo niya mungmung kanyo, paun penalty nila. Wa man sabbakum garam, isisin mamungmung kanyo bukon marayaw, paun penalty nila. Ma uhibbu anna li duburan min dhahabin wa anni adaitu rajulan minkum. Iban pagbisara pasin Malik, di da kulong niya mabaya. Ini aun ako indubur di pagyanun bud maksud sindur di bud dia kulon niya mabaya aw nakuhang kabud bulawan usron niya unod ko tuy ina ko isab aw mabinsana ako atawakan aw mapuhinga ko kaniyo hambo kusog ding kaniyo di atin niya di ko'y pagganti inang kabud bulawan ubos inganti niya aw mabinsana hambok ding kaniyo kaya tinagi niya amatin pag-protect sin king sin Habasha ha mga sahaba amuin nagijra harap madto pahula niya. Thumma qala li hashiyatihi ruddu alayhima hadayahuma. Inagi niya mga bataan niya balikan kanila min biya mga gifts hadiah min dia nila yaon. Min biya mga kato rishwa hasupaya sadya ipabalik in mga sahaba madto pa Makkah. Pabalikan na kanila kan Amr ibn al-As iban kan Abdullah bin Rabi'ah. Fala hajata li biha, di na ako magkalagyan sin gifts niya yan. Fa wallahi ma akhadallahu minni ar-rishwa hina radda alayya mulki. Sapahan ko niya pa Allah Ta'ala way nakakawa in Allah Ta'ala kaku rishwa bayad hawak tolong niya ini bialik niya tawakan dihil niya kaku in pagnakura ko in pagkaking ko fa akhudhu rishwa fihi hawak to man ako ninang naking kumawa isa baku bayad di ko ito kagausan ang kanya pia balikin biya mga
ini hadiah kaniya. Wa ma ata'an nasu fiya fa'uti'uhum fihi. Sehingga nagtataat pa kako in mga manusia na magtaat sa pako kanila. Amoy tinagi sinambo king ini amoy nakapag-Islam na siya pagpuasin niya ito. Biyatin pagprotect niya kasahabatan kiyaridaan sila sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Pag-uus amin sumuno isab pag-Islam sin Hamzah. Pag-Islam sin Hamzah ibn Abdul Muttalib. Biyanasin nasabot ta in mga kasahabatan halom sila kabinsanaan damikan ni Rasul alayhi salatu wassalam in sila in pagdawa nila bukon biyasin pagdawa tawihaon pag-uuso magnasihat ini painumun pa kawihan atau akan in hulmatun ko marayaw sibiyag nasihatan mo yun in sila duwain bangko magpatampal labi lupa na yan wairun ranggo muha kauman na mabinsana na kawiyasin kabinsana kan Bilal ini radhiyallahu an parahal ini sababin sila ito wairun ranggo nila kauman. Adapun in pagka-Islam Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an insiya nakasud para ma-Islam hakahinapusan tahun sinhika unum den hapagka nabi sin Rasul alaihi salatu wassalam. Wal aglab annahu aslama fi syahri Dzil Hijjah. Kamatawran biya mga magririwayat magkikissa insiya nakapag-Islam nakasud para ma-Islam ha bulan Dzil Hijjah. Ibaning sabab kapag Islam niya bunato dia Abu Jahal 5 bay nakalabay pa Rasul sallallahu alaihi wasallam dito ha Safa. Fa'adahu binsana niya isiw in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sinabinsana hi Abu Jahal wa nala minhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakitun la yukallimuhu. Iban ni Rasul sallallahu alaihi wasallam way nagiwukibok way siya namisara kan Abu Jahal. Thumma darabahu Abu Jahal ubos binasa si Abu Jahal bihijrin fi ra'sihi mangmakato ini biaka siya tawakan tilo siya sin bato tawakan hiyantakan siya sin bato hao fashajjahu amat ni nang sabab kya palianin Rasul sallallahu alaihi wasallam at tanazafa minhu dam sahing sambil yan nagtuin dugo din hao niya suman sarafa anhu ila nadi Quraishin indal Ka'bah pabiyan minigi Abu Jahal miyadto siya na pagtipon-tipunan nila yung si mga Quraish doon ha Ka'bah. Fajalasa ma'ahum wa kanat maulatun li Abdullah bin Jad'an fi maskanin laha ala Safa tara dhalik. Ang pabiyan inkiaunan sin maula ini biya mga kato ipon niya hi Abdullah bin Jad'an fi maskanin laha yatuha bay niya habay doon ha Safa. Kikita nin kakahinang ni Abu Jahal ito para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aqbala Hamzatu min al-qanas mutawahishan qausahu. Di matong maun ni Hamzah kan siyo maun pa ini kan maula ini ipon hi Abdullah bin Jad'an. Di matong maun hi Hamzah. Sarta nagdara hi Hamzah yaun sin panak niya. Fa akhbarathu al-maula bima ra'at min Abi Jahal. Biitaan na siyawihan sin hi maula yaun in Rasul sallallahu alaihi wasallam binsa na si Abu Jahal. Pagari ba Hamzah? Diugalan hi Hamzah sabab hakakainang hi Abu Lahab yaun. Wa kana azzu fatan fi Quraishin. Paing kiaunan si Hamzah makusugin maran niya, makusugin pamaranan niya. Wa shaddu shakimatan in siya may sugdisab. Fakharaja yas'a pasemya tunad di mayrek mianaw siya lam yakif li ahad datinya nanuituy siya. Muaddan li Abi Jahal yalag niya hi Abu Jahal. Idza laqiyahu an yuqa bihi apabila pagbak niya hi Abu Jahal amin aw nasajja jumatu kanila. Falamma dakhala al-masjid qama ala ra'sihi. Waktu ban nakaratong nakasunod sa masjid kama ala ra'sihi wa qala lahu
kama ala ra'sihi mang makato ini kiwan siya ben hao. Ubus qala law ya Masfar istah tashtam ibna akhi wa ana ala dini. Ya kaulong niya Masfar ini may talong niya ini kuanon mo pamungmungan mo lo niya in anak sintay manghud ko. Ang palong niya in ako haagaman niya na. Thumma darabahu bil qaus. Ang paniya biyaga sin panak niya. Fasyadjatan mungkara. Kaya pali ani sabi Abu Jahal leon. Sin pali amuin menjadi amuin biya mga kato pali mamarahina, mga kato grabe in pali niya. Fastara rijalun min Bani Makhzum. Piyagtipunan na siya sin kausugan ni na Bani Makhzum. Hayya Abi Jahal wa thara Banu Hashim hayya Bizal. At pinag sapad na sila. Pinag sapad na sila, hindi sila supaya di na sila mundong na di na sila makapag binasa. Faqala Abu Jahal, da'u Aba Amara, pasarin nyo na si Aba Amara. Fa inni sababtu ibna akhihi sabban kabihan. Bunal to din ako, kaya pamungmungan ko in anak sintay manghud niya, sin pamungmung bukon marayaw. In kiyaman sin pag-Islam, sin Hamza, panagnan Islam, in siya ito biya pag-protect sadya, hakialasan niya. Pag-protect sadya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kiyasud niya agam Islam. Sa minsan biya ito, thumma syarahullahu sadrahu, ang pabiyan, biya makato, in hidayatan na siya sinallahu ta'ala, ini piasawa na sinallahu ta'ala, in pangatayan niya, sambil nakagayungong na siya palubid, si amin lubid, hukut, landuin hukut niya mo na kalima la ilaha illallah, wa'tazza bihal muslimun, imusog din kan Hamza in mga Muslim, amin mga kasahabatan, ridwanullahi alayhim. Amin pag-Islam, sin Hamza, karidaan siya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Adapun pag-Islam sin Umar ibn al-Khattab na isabing sumunod topic sin kita. In kiaunan sin ini Umar radhiyallahu an, ini nakalamod sila ng mga sahaya sinagam Islam. Amin hikakusog sinagam Islam at time nila yato. Insiya nag-Muslim simud pa kami Islam at bulan Dhul-Hijjah Raisab. Tahun ika-unom puasin pagkanabi si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuad laura inpiyag liggatan nila, inpiyag biddaan hapag Islam sin Hamza radhiyallahu an. Nakauna sa dyan nag-Islam in Hamza radhiyallahu anha tuad law. In kiaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam diwahan niya nangindua siya pa Allah Ta'ala amin mag-Islam siya piagwa ini kaya riwayat sin Imam Tirmidhi din kan Ibni Umar sahih niya iban siyahi niya piagwa ari sabi Tabrani din kan Ibni Mas'ud iban kan Anas punato din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan Allahumma izzal Islam bi habbir rajulaini ilaik bi Umar ibn al-Khattab aw bi Abi Jahl bin Hisham. Ya Allah pakusuga inagam Islam din magsabab din ha salasa amin lando amin kabayaan mo din ha dua usog ini hi Umar ibn al-Khattab atakan hi Abu Jahal anak hi Hisham. Inpili sin Allah subhanahu wa ta'ala hi Umar radhiyallahu an amatulamud din ha mga ini kialasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da idaratin nazar fi jami' riwayat allati ruwiyat fi Islam yabdu anna nuzula Islam fi qalbi kana tadrijan. In Umar radhiyallahu an in pag-Islam niya in pagsud sin Islam dun ha pangatayan niya step by step. Pagsud sin Islam dun ha pangatayan niya step by step. Walakin qabla an nasuqa khalasatah nara an nushira ila ma kana yatamatta radhiyallahu anhu min al-awatif wal masyair. Hadita pa biya mga shortcut in biya sira sin pag Muslim niya. Ini ikuanta na biya mga niyananam niya atau akan pikilan niya atau akan observation niya hatungod sin agam Islam atau akan pangadatan niya katuntan. Kana radhiyallahu anhu ma'rufan bi hiddati taba' wa quwwati syamika.
Ingkiyaw nan sinbiya Umar radiyallahu an, in siya may sug, o sin siya makusugin pamaranan, o taliman, in kamatauran biyan, ini kiyawakan sin mga Muslim, sahaba, ginis mangginis na amuin, kabinsanan din kan Umar radiyallahu an. Alam mo sila mga mamiminasa. Wa dhahir annahu kanat tastari' fi nafsi masyair mutanaqidah. In matampal, amuin ni Umar radiyallahu an, aum biya mga pikilan niya, mag-agaw bisud. Mabay sa sumud pa agama, mabay, dili sab siya. Ihtiramu lit taqalid allati sannaha al-aba wal ajdad. Iwan siya nag-aadat siya, nagre-respect siya, inbiya mga kakahinang hinang sin mga kamasan nila. Iwan sin mga kaapuan nila. Thumma i'jabuhu bisalabatil muslimin. Ini ka robe mga piyag ini kiyahangaan niya risab atau kan namin kabayaan niya makasud siya pa kam Islam. Sabab na ino-ino siya, nahanga siya, kagaugot, kahugot sin mga Muslim, sahaba. Iban, minsan pa unuing kabinsanaan, doon hapag-akida nila, hapag-agam nila, kiyaya nila ito. Kiyaya sin mga kasahabatan. Amat ito biya mga kainiluhan niya. Amat ito biya mga kiabiliban niya. Thumma syukuk allati kanat tusawiruhu. Usa mo na ito na unuing biya mga pagduarwa. Sumud pa agam Islam atau adi. Fi an ma yad'u ilayhi al-Islam kad yakunu ajal. In pag-agam Islam, amat ito biya duarwahan niya, in siya ajal, malugay na. Bunnal. Was kamin gairihi. Ibanin agama Islam. Lando in kalano niya. Dahin hadugain agama. Walihada ma in yathuru hatta yakhur. Dahil nasabab yan. In kiaunan niya. Nagliwot-liwot siya. Ubos. Asupaya mga halom siya sin pamikil. Panguno tayong piun niya. Sambil in shortcut sin biya mga kwan niya. Anna wiltaja laylata ilal mabit kharija baitihi. Inkiyaw na miyadto siya hadum, miyadto siya natug hagwa sinbay niya. Faja ilal haram, nakakadto siya pa Makkah. Wadakala fi satril Ka'bah, pa siya nakasud abay taming sin Ka'bah. Wan nabiyyu qaimun yusalli, wan Rasul sallallahu alaihi wasallam timitindog biyan ini si masambahayang. Wa qad istaftaha suratul Haqqah. In biasanya suratul Haqqah. Faja'ala Umar yastami' ila al-Quran. In Umar radhiyallahu an dimurungog siya pa Quran. Wa yu'jib ma ta'lifahu. Nainu siya mga nabilib siya. Habi mga kahinang ha Quran. Ini ka bisel mga kabayin sin Quran. Kabayin kun. Amin bisel tartiban sin Quran. Amat yung kininuhan niya. Faqultu ay fi nafsi, nagisin Umar radhiyallahu an, hadha wallahi sya'irun kama qalat Quraish. Inyan long niya, bunnal long niya insiya, mingat magbisara. Biasin kiyaway asin mga Quraish. Di niya syi'ir. Ini mingat siya magtula, pang mga tula, pang mga Tagalog, mingat siya magtula. Bukon mga magtula, magluto yun, bukon. Amin magbisara, amin pagsugpat-sugpat yung duhol, pag-amu-amunin duhol niya. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqaulin sya'irin qalilan ma tu'minun. Muna to rin yaon kabtangan siya sin rasul mulya. Wa ma huwa in siya bukon kabtangan sin syair, sin magsisyair. Qalilan ma tu'minun. Tiyo dain nagparat saya. Qala qultu nagi sin Umar radhiyallahu an, kahin. Mudal barilo niya bisara niya kahin, namin magkikita-kita. Wala biqauli kahinin. Sipatan sin ayat, karungan sin ayat, bukon yan kabtangan sin kahin. Qalilan ma tadhakkarun, tiyo rain makatumtum, makaingat ka niya. Tanzilum min Rabbil alamin, inyaon pianaog din hatuhan tagpareala singkatan alam. Sa milakay na po ng sura sin amin suratu ini suratul Haqqah. Fawaka al-Islam fi qalbi. Lang sino radhiyallahu an dinasabihan di hukumanin Quran na own simud na lon yin agama Islam dun ha pangatayan ko. Kana hadha awal wuqu'i nawat al-Islam fi qalbihi, amatin panagnan pagsud sin agama Islam dun ha pangatayan sin Umar radhiyallahu an. Lakin kanat
كشرة النزاعات الجاهلية والعصبية التقليدية والتعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كانت يتمهس بها قلبه. Sa kamura kuman, amin di niya ikasud pa kang Islam, pag-discuss, amin hatayim sin jahiliya pa siya, kakahinang sin jahiliya, amin igun may tumaunit ito hinangon. Wala asabiya taklidiyya, iban biya mga kakahinang, amin sisinguran, kakahinang sin mga kamasan, maunit ito igun. Iban panglagoy, pagkamasin mga kamasan nito, maunit ito hiig niya. Amin ito biya mga di maraog, atawa kan ini nama marinta hatay metu hapikilan sin Umar radhiyallahu an fabaqiya majiddan fi amali didd al-Islam. Tinasabab yan masih naman in panguntaran niya ha mga nagagama sin agama Islam. Gayru muqtarith bisyu'ur alladhi yumkin wara'a hadhihi al-qishra. Wayron niya na mga tiali in biya mga feelings niya para agama Islam ito. Amin atay ahalong pangatay niya tungod pa agama Islam. Binin niya na ito. Amin nainyagat niya kakainang sin kamasan niya agama sin kamasan niya. Wa kana min hiddati tab'ihi wa farti adawati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja yawman mutawahishan sayfahu. Sambil way na kaya sandalan sin Umar radhiyallahu an inilamod din na pagkaisog niya iban lando panguntaran niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo kadlaw gimuwa siya yan nagdara siya sin pudang niya. Jara niya rin pudang niya. Yuridul kada ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kabayan niya amin patayon niya na puhingaon niya na Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falakihaw Naim bin Abdullah an-Naham al-Adawi. Kaya pagbak niya nagbak sila yan ni Naim, anak ni Abdullah an-Naham al-Adawi. Us rajulun min Bani Zahra. Dinapanubo siya Bani Zahra. Atau kalau niya din napanubo sin Bani Makhzum. Faqala aina ta'mad ya Umar. Pakain tak kau yan hisudain maksurun mo yan ya Umar. Qala uridu an aqtula Muhammadan. Mabaya ako niya bunuon ko hi Muhammad. Qala kaifa ta'man min Bani Hashim wa min Bani Zahra wa qad qatalta Muhammadan. Biar ini kalapas mo. Bang mo mabuno. Biar ini kalapas mo den hapanubo sin Bani Hashim iban Bani Zahra. Bang mo mabunuhi Muhammad. Faqala lahu Umar ma araka illa qad sabauta wa tarakta dinaka alladhi kunta alayhi. Buna tulonnya in pangatud ko kay mo maaraka. Wayron natud duwa inglonya. In pangatud ko kay mo yan buat malaing kan ini ikaw yan sabaut. At inayin sabaut ini wayron na tuhan mo. Sa ipanayman nila mangko simud pa agama Islam wayron na tuhan mo di man nila kakitaan. Inallahu ta'ala di kakitaan. Naalawin kanila sabaut. In sabaut ini way tuhan niya. Wa tarakta dinak iwan binin mo rin agama mo alladhi kunta alayhi amuin doon ko nag-aagama din sin angay din sin tagna. Qala afala adulluka ala al-ajab ya Umar uno di ka kaubaytaan ko sinamin parkala makainuno ya Umar inna ukhtaka wa khatanak qad sabawa bunal tulong niya intay manghud mo babae iban sin ipag mo, bana sin tayo mo babae, qad sabawa. Na long yan, wayron na Tuhan nila. Miyato na sila pa, kamamin way Tuhan. Tinya, kanila biya, ito yung panayman nila, kung nag-Muslim, simud ko pa kami Islam, na way Tuhan mo. Adab niya to ay kaunal niya. Watara kadinak, binin na, inagama mo ya Umar, alladhi anta alayhi, amuin doon ka, hapag-agama yan. Fama siya, Umar, damiran, ini, bang makato, miyanaw in Umar damiran yung mga kato ulang na kumano min ingkatan siniliawayan yan majagjag malarak at yan along dukal hatta atahuma sehingga nakaratong siya pabay sin dua maglaki bini bay sin timang hudya babae wa indahuma Khabbab bin al-Ard in doon Hawaii yaon ni Khabbab anak hi al-Ard ma'u sahifatun fiha nagdara siya sahipa Quran amun suratul Taha yukri'uhuma iyaha biyawasa sin Khabbab kanila arwah at ina dua maglaki biniyaon us wa kana yaktalif ilayhima wa yaqra'u wa yukri'uhuma al-Quran wa kana yaktalif ilayhima yaktalif ini us ya basawn bian us mabasa sin dua falamma sami'a Khabbab hassa Umar
diungog niya yan mga kato, kaya na naman niya dumatong hi Umar. Tawara fil bait, timapuk hi Khabbab hawai. Atay kun sinbay. Wasatarat Fatima. Ang pabihan tiambunan sin Fatima, timangod sin Umar in sahipa. Amin siusulatan sin suratut Taha yadto. Us wakana kad sami Umar hina dana min al-bait. Para hal kerungan na sin Umar in mabiyas sayadto, hawak tumasok na siya pabay. Kirata Khabbab ilayhima, pagbasay Khabbab kanila dua. Us falamma dakhala alayhima, hawak to nakasud na pala bahay hi Umar, ma hadhil haynama, uno talo niya mga higong hagas. Amo hindi umog ko doon kaniyo. Faqala ma ada hadithan tahaddathna bainana. Inya to inagisindo maglaki mini kabtangan sadya hantara namo sadya dua. Bisara namo hantara namo sadya dua. Qala fa'allakuma qad sabautuma. Ada kalain kamu dua yaun naminday na sin agama. Madto pa agama min way Tuhan niya. Faqala lahu khatanuhu, inagisin ipag niya, ya Umar, araita in kanal haqqu fi ghairi dinik. Uno niya pangatod mo ya Umar, bangin agama, bangin kasabunnalan sin pagagama. Wayrundo yan hadugaing din haagama mo. Artinya, biyain na ba in bangin kasabunnalan sin pagagama, wayrun doon hapag-agama mo, uninangon mo. Pawasaba Umar ala kanatihi. Ang pa niya biyan, wasaba, ini kiolar. Lalu singkayan wasaba biyan, lalu singkayan riwayat, binasa niya, in ipag niya. Wafawataahu, ang pa niya biyan, naligat biyan, gindasan niya pa. Fawataahu wat'an syadidan. Bukun sa jahat, amin gik, kuan yun, amin tikdag tuud marayaw yun. Aywa. Bajat uktuhu farafa'athu an zawjiha. Timatong mo hintay magunay Fatima, ini piatindog niya na inimbana niya, fanafaha nafatan biyadihi, ang pari sa biyan, kiwan niya sinlima na biyan, piagangan sinlima, natulak sinlima niya, inono, intay mangun niya babae, fadama wajaha dimugo in pamayhuan, si intay mangun niya babae. Wa fi riwayat Ibn Ishaq annahu darabaha fasajjaha. Bang riwayat kan Ibn Ishaq, asal bina sa niya intay mangun niya babae, sambil kaya palian. Waqalat wahya qadba, diugalan in temahud niya babae. Ampa siya na misara, ya Umar, ya kaulo niya Umar, apabila in kiaunan sin kasabunnalan sin pagagama, doon hadugaing din hapagagama mo, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nagsyahadati Fatima, halupan sin Umar radhiyallahu an. Falamma ya Isa Umar, hawak to biya mga nalosop na biya warun na to chance, di na to diyan mapindahin pag-agama sindua. Wara ama bi ukhti min ad-dam, kita niya na biya induko, timo, apamayhuan sintayang hud niya, nadama wastahya. Nadama, nagsusunin Umar hinang niya, iban limuman. Wa qala a'tuni hadha al-kitab alladhi indakum fa'aqra'uhu. Dilan ka ako in kitab, amin biya basan niyo, amin doon ka niyo, basahon ko. Faqalat uktuin agi sintay manghud niya babae, innaka rijsun, bunatun ini kayan najis. Ampa in Quran, wala yamussuhu illa al-mudahharun. In Quran, di menjadi kaputan, sehingga suway in kumaput kanya sutsi malano. Fakum pagtasil, tindog ko madto, ubos, maygo kau, panghukas kau. Faqala pagtasala, ampa pagtasil, maygo. Tindog kaus, ampa ko maygo. Fakama pagtasal. Pagtasal, paus niya 20 minut, may siya, ampa, kiawa niya na yung kitab, biasa niya na Bismillahirrahmanirrahim, fakala asma'un tayyibatun tahiratun, mangangan, tayyiba marayaw iwan sutsi, thumma qara'ataha hatta intaha ila qawlihi innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni, wa aqimis salata li dhikri. Faqala ma ahsanu hadzal kalam wa akramah. Uno nalong niya lando in lingkat sin kabtangan, iban lando in mulya niya. Dulluni ala Muhammad. Dahan niyo ako madtukan Muhammad. Falamma sami'a Khabbab qawla Umar, hawak to diyo ki Khabbab, amin timapo katay kun sinbay.
ini ingkaptaan sin Umar gimo siya simud siya pabay falamma sami'a Khabbab qawla Umar kharaja min al-bait gimo siya nabay faqala abshir ya Umar diyan nagbisharin Umar unina ginya fa inni arju an takuna da'watur rasul murah-murahan in piangindo asin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaimu hadum sin hammis unina ginya Allahumma a'izzal islama bi Umar ibn al-Khattab atau bi Abi Jahal bin Hisham wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi daril lati fi asli Safa in kiyawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu si Hawai habawaan sin Safa bud Safa wa akhadha Umar sayfahu sambiya tu dia nya ramasin pudang niya patawahashahu amin nag-prepare siya pudang prepare ya thumma talaka hatta atad dar miano na sabihan sehingga di matong siya pabay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fat darabal bab bukun patud ini tiuk-tuk ba ini bangkara mintuk-tukon sadya pagayon biya lubak kun tun lubak tinya magbidin tuk-tuk tok-tok kijayan faqama rajulun yanzur min khilalil bab faraahu mutawahiyan as-sayf paglubak na sin lawang o nang bukusog dun ha halom sin bay sin Rasul long sin kay ba na niliha Darul Arkam bin Abil Arkam waktu jimat ini min khilalil bab miyato siya pa kwan sin lawang ang pawyan kita niya mangisiw tain ini limuwak sin lawang pagkita niya wayani Umar radhiyallahu an sarta nagdarasin pudang niya fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitanin Rasul yan lo niya Umar no halawang wastajma al qaum piyagpunan siya sin mga tao amun dun halawang sin Darul Arkam bin Abil Arkam faqala lahum Hamza namisara ni Hamza malakum uno natain uno problema nyo yan qalu Umar hi Umar faqala wa Umar hi Umar takan iftahu lahul bab ukaban yung lawang yan fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu lahu ba in kabayan niya bat karayawan hi dual takan niya katan hi hangla takan niya dilantas siya wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bi sayfihi banging kabayan yon bat kangian nak bunuun ta siya lawin na pudang niya yon wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhil yuha ilaihi ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam halom sin bay ano yan ini on na naog kanya wahi gimo in Rasul sallallahu alaihi wasallam madtukan Umar sehingga piagbak niya in Umar fa akhadha bi majami' thawbihi kian niya yan bang makatu ini kian niya sin baju niya yan kiaputan niya baju niya may makatu ini kiolar niya yan wa hama'il as-sayf ampan niya yan kiaputan niya mga ini hama'il sin sayf niya unote pa yun ini takuwan ha thumma puhan sin kuan niya kiaputan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puhan sin pudang niya thumma jabadahu jabdatan syadida maka tu ini kiwan niya liak niya faqala ama anta muntahiyan ya Umar wiro naman ko himundong wiro naman naubos niya paminsan na mo yan ya Umar hatta yanzilullahu bika minal khizzi wan nakal ma nazabil Walid al-Mughira di naman ko humundong sehingga amin datungan kau sin paratungan kau sin Allah taala kahinaan biya sin piaratung niya kan Walid ibn al-Mughirah Allahumma hadha Umar ibn al-Khattab Allahumma a'izz al-Islam bi Umar ibn al-Khattab faqala Umar diwan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-aalop sambil naik saksi asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa aslam nag-Islam na in Umar fakabbara ahlud dar nagtakbil na in timakbir na in tao doon halom sin baya un takbiratan samia ahlul masjid nagtakbir na sila min kerungwan na sin tao hagi tong sin masjid yaon ang mayato halom sin masjid yaon karungwan sin mga sila tao halom sin masjid biyato in pag-Islam sin Umar radhiyallahu an inkiaonan sin pag-Islam niya inkiaonan sin Umar lando in isug niya amuin biya makatu wayron biya mga problema hun niya mga isug dain pag-istoryahan di siya minsan mag-alang-alang. Wakad athara Islam dajjatan bainal musyrikin bidhillah. Nahinang biya pagka-Islam niya yaon, kaya hina pa mga musyrikin wal hawan.
Iban isabin mga sila Muslim, hikya kusog kanila, iban karil kanila kog, iban honor. Kaya riwayat Ibn Isa kasanad niya rin kan Umar, hawak to nag-Islam in Umar radiyallahu anhu niya nag-Islam ako, kaya tumtuman ko lang niya yung tao Makka, nakalando lang niya yung panguntaran niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya amo na siya. Qala qultu Abu Jahal, ay bukon. Ilo niya katumtuman ko lang niya in tao Makka, nakalando yung panguntaran niya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na hi Abu Jahal. Fa'ataitu hatta darabtu alaihi babahu. Miyato ako kan Abu Jahal, sehingga liwak ko lang yung lawang niya. Fakaraja ilayya, di mo na Abu Jahal. Wa qala ahlan wa sahlan. Welcome lang niya, ya Umar. Ma ja'abik, unatain sabab nakakarikaw. Uno yung mga ini kiyakarimo ka ako. Qala ji'tu li ukhbirak anni qad amantu billahi wa bi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di matong ako marikay mo, manuisoy ako kay mo. Bunal to din ako na marat saya na ako pa Allah Ta'ala iban pa Rasul niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban kaya hagad ko na in uno diara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala fadaraba al-bab fi wajhi liwakhi ini Abu Lahab Abu Jahal in lawang. Makatutyambulan niya lawang ni Umar. Doon ha pamayuan niya. Wa qala kabbahakallah wa kabbah ma ji'ta bihi. Ini doa ini mung burabang manlon niya magkangihi anda kau kangihian kinidilan ko kangihan sa Allah Ta'ala iwan magkangihian namin biya mga dia musuy-suyaon. Biyato yung doa sin na buku sugini. Adapun kaya riwayat Isabi Ibnul Jauzi munato di Umar radhiyallahu an ingkaw na niya usog nag-Islam idha aslama ta'allaka biya rijal fayadribunahu wa yadribuhum. Aun biya mga sisuy Ibnu Jauzi ini nakapag-Islaman ni Umar radhiyallahu an, nakapagbinasa sa mga kausugan at yan din mga Quraysh, fayadribunahu wa yadribuhum, binasa siya, naminasa rin siya. Ay hina aslamtu, hawak tulong niya nakapag-Islam ako nung Umar. Ubus, miyadto siya pakali, pamaun niya. Miyadto siya pamaun niya, al-Asi bin Hashim. Fa'alamtu fadakhala al-bayt. Lalu niya nag-declared na ako Muslim na. Nasimul siya palumbay niya. Wadhabtu ila rajulin min kubara Quraishin. Lalu niya dakalay in pagyano niya ito Abu Jahal. Nag-declared ako nag-Muslim na. Simud day sila niya pabaya. Tinya na siya iasip. Biasin pag-asip ka niya, hawak tuwin siya jahiliya pa. Siya po tayo Ibn Hisham, Iwan Ibn Jauzi mukhtasiran, hawak tulong niya nag-Islam hi Umar radhiyallahu an, miyadto siya kan Jamil bin Ma'mar al-Jamhi. Wa kana angkal Quraysh lil hadith. Ang palong niya mga ini miingat mag-transport, magdarasin bisara mo na siya ni. Wang kato messenger siya tayo medto. Magdarasin bisara. Fa akhbarahu annahu aslam, biitaan sin Umar in siya nag-Muslim na. Nawag-tawag hi Jamil biya ala sauti. Yusal niya biya mga tingog namin. Pinaka puspos na tingog. Anna Ibn al-Khattab kad saba. Muna tulo ni Ibn al-Khattab. Ini namin dahin na Tuhan. Din hapagagama niya matupaaga mamuin. Way Tuhan niya. Fakala Umar. Wawa khalfahu. Nagisin Umar. Hatay kud siyasin. Ini hatay kud siyasin hi Jamil bin Ma'mar al-Jamhi. Law niya kadhib. Puting niya yaon lang niya, walakin ni kadaslam to sumagawin ako, simud na pa agama Islam, piyagpunan, ini Umar radhiyallahu anhu, piyagtawangan siya. Famazala yuqatilunahu. Bibinasa siya, namin minasarisab siya. Ay naminasa siya, bibinasarisab siya. Sahing galaw niya, kamatis syams ala rusim. Bang makatul, hiugay sila nagbinasa. Aywa. Sambil nakalingkod din Umar radhiyallahu an. Wa qama ala ra'si. Ang parin sabihan, piyagtawangan sabihan, ini liurain une, book niya yan. Dito siya binasaw. Wa yaqulif alu ma badalakum. Hinangan niya na ununin kabayaan niyo, nagisin Umar radhiyallahu an. Fa uhlif billah, sapahan ko pa Allah Ta'ala, anna law kunna 300 rajulin, laqad taraknaha lakum, aw taraktumuha lana. Minsan pa ikiyawanan na tulong niya, tuong katos usog, duara lang ibagpian.
binon niyo ako hapag agam ako, ato akan law niya, amuin, magbinasakitan niyo be nilaw niya, sambil, amuin, mayroon na makawin ka to. Alakad tarak na halakum, ibinaw na, inagam yung kaniw. Aw tarak tumuha lana, ato akan binon niyo na kami pag-agama na mo, sin pag-agama na mo, at inawin na pagpakialam, amot agisin, Umar radhiyallahu an, biatu in isub niya, minsan ba siya pagtawangan, mayroon na kanya, nagtawang kanya, ini mataod sama si masirit panindog sin Umar, haagama niya radhiyallahu an. Wa ba'da dhalika ja'afal musyrikuna ila baitihi yuriduna qatlahu, pagkwasir to, yatak na isab siya madto paway niya. Yuriduna qatlahu, mabaya sila amuin bunuhon in Umar radhiyallahu an, kaya baitahi Imam Bukhari din kan Abdullah bin Umar, inaginya bainama huwa Umar fid dar khaipan. Misal biya to, in suy-suy, ini, din kan Abdullah bin Umar ini, hawak tulong niya, ini, hi Umar, kalau niya kala bainama huwa, ay Umar fid dar khaipan, in siya, miyuga disab, o nisab to waktu, in Umar radhiyallahu anhu miyuga siya. Idja'ahu al-As bin Wa'il as-Sahmi Abu Amri. Launya wa alayhi hillatu sabratin wa kamisin makufin mi harir. Di matong maungkan niya, hi As bin Wa'il as-Sahmi, hi Abu Amri pagtagkan niya. Ini nagdaras ya yung makato aksesoris habaran. Iwan sin pamadyo-madyo niya yan, makfufun bi harir. Makfufun bi harir yan, sutla. In badyo niya kantang sutla in yusal niya. Wawa min bani Saham. Wahum ulafauna fil jahilin. Niya tunakura na mo siya. Hawa hatayim sin jahil pa. Fakala lahu malak. Inagin niya, uno na tajimatu kaymen. Kala za'ama qawmuka annahum sayaktuluni. Inagi sin kauman mo sila buno nila ko. Inagi sin Umar radhiyallahu an. An aslamtu, hawak to nag-islam na ako, sabab sin pag-islam ko. Kala la sabila ilik. Inagi sin ini al-As ibn Wa'il, di nila ito kakausan. La sabila ilik. Badang kala amintu. Pagposin kabisara sin kuan ito kanya, al-As ito bin Wa'il kanya bihad tulong niya amintu. Amintu ini mga makato, biya nalapas na ako. Biya na kuan na yung pangatayan niya. Fakara al-As, gimana yung As biyan? Falakyan nas, kad sala bihim al-wadi, fakala ay naturidun, fakalu hadha ibn Khattab, kad sabaah, kala la sabila ilayhi, fakkaran nas. O, sa waktu gimana biyan? Hias, anak Wa'il, as-Sahmi, kaya pagbak niya na yung mga manusya, amin mabaya, mamuhinga, kan Umar ibn Khattab, inagin niya ay naturidun, pakain kamo yan, isin kabayaan niyo, unin kabayaan niyo hinangon, law niya kakalo, in kabayaan na mo, ibn Khattab, diyong na mo in siya, kad saba, inimiyat to na siya pa, way Tuhan niya, nagkagaw na siya sin way Tuhan, la sabila ilayk, inagi kanila, hi al-As, way runo niya kagaos niyo, di niya ito kagausan, sambil tiyali sin mga manusya, inbis sa red to, awet yun ng sabab, way nila nabisara atau akan way nila natuy in maksud nila. Sambil inagi Ibnu Ishaq riwayat niya, wallahi laka annahu makanu thawban kushita anhu. Inkiyaw sin mga usog, amin mabaya. Amin ini, aminasak kan Umar radhiyallahu anhu, hawak to kebaitaan sila. Sin As bin Wa'il as-Sahmi, biya sin biya to bisara, biya sila kantang lawan niya, badjo, amin nagumun. Tinisin buka atau akan nakatali sila yan, way nila natuwi in maksud nila hangkan na mga karidaan sin Allah Ta'ala kuntun yung tarakuman biya nakakuanain waktu ta insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan amin hidayatan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala iman makakawa kita pengajian hatungod kisah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam miabot na kita pakisah sin Umar aun na kung biya mga tiyo-tiyo sa in biya mga kuan ini masala ini may tasangyanan amuin may tanyanan in Umar may tasangyanan al-Faruq kaya may tanyan ka na sangyanan al-Faruq sabab sin hawak tumanin siya nagkapag-Islam na law niya ini ya Rasulullah alasna al-haq in mutna wa in hayayna biyaitan niya Rasul sallallahu alaihi wasallam bukun kalau niya in kita halong kasabunnalan sibu dahin kita mapatay iwan sibu dahin kita buhi inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam bala hoon walladhi nafsi biyadi sapahan ko hatag milik sin ginhawaran ko hakumkuman niya yung ginhawaran ko
innakum alal haq bunal tu din kamayan halom sin ka sa bundalan wa in mittum minsan pa kamu wa in muttum yamutu wa in muttum minsan pa kamu matay iban minsan pa kamu buhi in kamayan halom ka sa bundalan. Kala inagi niya qultu fa fima al-ikhtifa mita pa kita tumapok walladhi ba'athaka bil haq lanakhrujanna sapahan kulo niya min nagparake mo haka sa bundalan bunaltud kay gumawa na fa akhrajnahu fi saffain piagwa kami si Rasul sallallahu alaihi wasallam tu pa Masjidil Haram pa Ka'bah hadua ini dua pihak dua line dua sap in first line inagnakura kaniya Hamzah adapun ini karwa lain inagnakura ini Umar bin Khattab lahu kadidun kakadidit tahin ubus hatta dakhalna al-masjid sambil nekasul sila pa Masjidil Haram ubus fanadharat ilayya Quraisyun ya tu aku sama si mga Quraish wa ila Hamzah iwan kan Hamzah fa asabatum ka'abatun lam yusibhum mithluha fasammani Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Faruq nalonya waktu ya tu aku sin Quraish ya tu di Hamzah sin mga Quraish na diatungan sila lonya biyan kahina problema kasusahan amun way pabakas kaya tungan sila sin kasusahan sabab sin pag-Islam ni Hamzah iban pag-Islam sin Umar radhiyallahu an den nasabiyat tu ngianan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Umar radhiyallahu an al-Faruq murah-murahan mga keridan sin Allah taala ini magmumpaat ka tu in biya mga pag-lecture ta ini ibandilan pa kita sin Allah taala kahugot amoy mamaugbog atau akan manghalgay waktu sa aminun kon waktu di ako makakarisab sin kabisihan pangayon taballahu ta'ala in kabisihan ito amoy hindi may nang sabab hikaigi sa sin mga responsibility ta mabini hinang tamo ulit tay sab amoy matahala hindi mga hinang ini sakap-sakapun ta uno-uno naman kakahinang sin kita unahon tayong pinakamahalga sumunuin mahalga ampa uno-uno nakakahinang insyaallah subhanahu wa ta'ala mga kami kamapan iban keikhlasan sin kamu mga kami biya mokalate atau kan on waktu ini di magpakahadir mari bukod ni maksud na mo biya di kami mabaya mag-lecture sa nakalando na tud biya mga busy atau kan subay tud unahon insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan ini doa antara kata ini subhanakallah ndik nasyhadu la ilaha illa nastaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.